Jinavên Danûçiyana Radyo Denge gelden başkodarên hêja îro 24 Tirmeyê 2025 pênşemê Brükselê saat 3:15 li Amedê 16. Em ê nûçeyên di nava rojê de pêşkêş bikin demdem azadiya rêbera Poyê. Cemil Bayık Kurt em dixwazin siyaseta demokratîk bikin. Hevserokê Konserê Vebera KCK Cemil Bayık Kurt divê mijara şewitandina çekan rast pêfêm kirin. Em li cîhaneke ku herkes xwe bi çek û cebilxane dike îro rûşata navî jî çek daxivin û herem bûye gola xwînê. Me xwest ku peyamekê bidin. Me got em çekan dişewitînin û dixwazin cîhanê gelan ji çekan rizgar bikin. Li gel vê peyamê kevine şopî çanda Kurdan ya Newroz heye ew jî agir e. Em zarokên agirin. Bi şewitandina çekan re me bi şêmberî nîşanda ku em dixwazin serdemeke nû bidin destpêkirin. Hevala Besî jî got em dixwazin biçin Tirkiyeyê tevlî siyaseta demokratîk bibin. Lê rastiya Tirkiyeyê wa jî vê ye. Eger ev hevalên ku çek şewitandin biçin Tirkiyeyê ve hemûyan bixin zindanê de. Ji bo wê jî divê dewlet û desthilatdariya Tirkiye di kanûnê de guhertinan bike. Heft ciwanên Ewropî ji bo birêber Aporê hevdîtînê bikin serlêdan kirin. Piştibanga dîrokiya rêber Apo û Ayiştî û Civaka Demokratîk li welêt û dervê welêt gelek alî ketin nava tevgerê. Pir alî ji bo birêber Aporê nîqaşan bimeşînin dixwazin serdana wî bikin. Beriya demekî şandeyeke berfire ji Ewropa çûbû Tirkiye û hin hevdîtîn kiribûn. Ji bo birêber Aporê hevdîtînê bikin ser li Wezaretê Dadê dabûn. Vê carê jî komek ciwan bi navê em azadiyê de ısrar dikin çûn Tirkiye. Ev koma ciwanan ku ji welatên Almanya, Fransa û İtalya çûn Tirkiye bi daxwaza biçin gel rêbera serî li Wezaretê Dadê da. Du nûnerên vê koma ciwan û parlamenterên Dem Partî Sümeyya Boz û Wezîr Coşkûn çûn Wezaretê Dadê. Li vir daxwazname ku dixwazin biçin îmraliyê radestî Wezaretê Dadê kirin. Hêjayê gotin heye ku ev ciwan li Almanya, Fransa û İtalya di nav tevgerên ciwan, ekolojî, komîn û partiyên siyasî de aktif cih dikirin. Ji ber ku ji paradigmaya rêbera Apo bandor bûne, dixwazin bi rêbera Aporê hevdîtînê bikin û nîqaş bikin. Endamê Konserê Vebera KCK Zübeyir Aydar got wateya statûkoya Lozanê nemaye. Zübeyir Aydar got peyama bingehîn a çalakiya îsal netere li ser encamên dîrokîyên peymanê li ser pêşketinên nû yên jeopolitîk û mercên heyî de derdikevin holê jî. Aydar got li rûşata navên bilez diguhere û dest şankir ku pergalên Sykes-Picos û Lozanê êdî wateyên xwe wenda kiriye. Di konferansa ku me di salvegera Demin a Lozanê de organize kir ji bo konferansa Yekîtiya Netewî biryar hatayîn lehîna neketiye pratikê de. Di çalakê de em ê li ser pêvajoya nû ya Lozanê li rûşlata navîn û pozisyona Kurdan di nav wê de nîqaş bikin. Em ê bangeke li cîhanê jî bikin. Aydar di dawiyê de ji hemû hêzên Kurdistanê xwest ku li Lozanê baweke ku li gorî ciddiyeta pêvajoyê be kom bibin û biaxivin û li gorî wan gotinan bi hev re tev bigerin. Hevserokê Giştiyê İHADê Hüseyin Küçük Balaban got divê êdî dewlet dev jî paradigmaya şer berde. Hüseyin Küçük Balaban ji aneferê axivî got ez jî di merasima şewitandina çekan ya dîrokî de amade bûm. Birêz Abdullah Öcalan û PKK berpirsyariyên xwe ya dîrokî bi cih anîn. Divê dewlet jî êdî dev ji şer berde û gavên pêwîst bavêje. Küçük Balaban balkişan ser pirsgirêka girtiyên nexweş û got ev pirsgirêk girîng e û hemû civakan alaqedar dike. Navê ku pirsgirêk were paşxistin jiyana girtiyan dibin metirsîniyê de ye. Têcda li ser Birêz Abdullah Öcalan tê ferskirin jî dewam dike. Di rewşeke bi vî rengî de Ayiştî çênabe. PKK çek şewitandin li artêşa Tirk hîna operasyonan li dar dixe ev tê wateya ku dewlet bi xwe provokasyonan dike. Küçük Balaban herî dawî dibêje divê dewlet pêşî qayûman vekişîne û ji bo Birêz Abdullah Öcalan û girtiyên siyasî rêzîknameyên qanûnî derxîne. Ji Lozana înkar û îmhayê ber bi şoreşa Xwedî îlhamê ve cigîra hevserokatiya encûmena ciwarbûnê ya kantona Firatê Mizgîn Xelîl li ser peyama Lozanê ji aneferê axivê got
پیمانا لوزانه دولتا هری جبروت یا جهان آوا کرد. دولتا ترکیه ناو انکار و قرکرنه ده. هیز ناو دولتی جیبونه هوکاری و دولتا جبروت. مزگین خلیل دبیجه حتی نهاجی پولیتیقین اسیمیلاسیون قرکرن و انکار لسر کردان دوام دیگه. کردین کل همبری و سیاست در راهشتن چک نویسات سالن تکوشینه دیگه. از دوی باوری دمکو 100 سال 21 و به 100 سال آزادیا گلی کرد. مزگین خلیل بالکشان سر شورش روجاوا و گود او شورش به بردلین گرانبها هاتیه پیکانین. شورش روجاوا بوی میناکا الهام دایه هر دری. گلی کرد ایدی خودی تکوشنه که مزنه هم دا آلی فکری و تئوریک ده هم دا آلی فیزیک و سیاسی ده پیشکتنه و خودی ازمونن. امل روشتر ناوین دموکراتیک یا نو ده لپیش بن و مدل رببریا خسر در که پیش. به تیبه جلو سوریه و هر نتو بکاربه به ناسنامه دیرو کچان دخواه باوی که آزاد بشید. ji kantona Reqeyê derbarê êriş û binpêkirinin dubarê yenilî jî pêkhatiyên Sûriye û jinan de axivîn. Endama Akademiya Rêber Abdullah Öcalan a zanistên civakî Ayşe Şewiş got hevpêmana civakiya ku rêveberiya Xweser de derxistiye û mafên tevayî ziman çand û olan mîsoger dike. Hat diyarkirin ku ev jî gefên yên binpêkirinin mezhebî li peravê Sûriye û Swêdiyê de kiriye. Bi wê re mozika civakî tê wêrankirin. Endamê Komîteya Aboriya Jinan a Zenûbiya Heyfa El Ömer jî êrişê li dijî pêkhatiyên gelê Sûriye şermezarkirin û gotin armanca ji wan êrîşan derxistina fitneyan li dijî heve. Ev mezhebperestiya ku aliyên derve dixwazin di nava me de belav bikin qebûl nakin. Di dawiyê de Heyfayê hêvîkir ku li aştî, rûmet, ewlehî û azadî li Sûriyê mîsoger bibe. در انجام تقیین ماینه که دشوانک عرب جیان خوش دست هاتراگان نکل ریسیچیای متینا در انجام تقیین ماینه که ده ولاتی یک عرب جیان خوش دست هر وقت یار کنه کوشوان جیان خوش دستای بناوی حمام حموده 20 سالی و خلک پارزگاه موسولیه گوری همان آگاهیان جنازه شوان عرب را کرنا تپا عدلیه دوهوکی لحاتا نها دربار مجاری ده تا آگاهی و داخویانک فرمی نهاتیه دایی شهرداری شرناخه به دنگن و گوهز هات غصب کردن آوی جیناده گل. شهرداری شرناخه کو به دنگن و گوهز ددمن و گوهز ددم دکوین ددم کوکت دست AKP'de bajer غصب کریه و آوی جی ناگهینه ولاتیام. سرویجی پرسکریکا آوی لباجر بوی پرسکریکا هری مزن. نشته جیهیم باجر دبیجن لهن تاخین باجر هفته روژه که یانج دو روژان آفته بردان و لهن تاخان جی دمک دریج آونای بردان. دکانداران گوتن کو یک هری زیده باندوره جی نبونا آوی دگیرن اون و گوتن دکاندار جی مزیفتان هن دکانداران جی جکانیا گوزی که او 5 کیلومتر دوره آویتینن. گل و همو دکاندار داخواست دکن کو پرسکریک آوی دمل دستوری چاری سر کرن. دگو هرتنا ماتریالن پرورده ده قوناغا دویمین تمام بو سازی ماتریالان آبا کروشات سوریه لگوری پلان سازی ساله قوناغا دویمین یا گوهرتنا ماتریالان بداوی کر. اندام سازی ماتریالان عمرانی و صفتازانی کو ماتریالن هاتنه گوهرتن جبو چاپه هاتنه شاندن. پرتوک و جبو سالا خوندنا 2025-2026 یا پولین دویمین 5-8 و 11 هم بن و لدبستان هم ورن بلاف کرن. عمران یوسف گوت کو اباتن قوناغا سیمین ینگو هرتنا ماتریال انجی هاتیه دست بکرن. دوی قوناغی ده و پرتوکن رفین 3 6 9 و 12 هم بین نو کرن.
Rexsna Afya Navnetevi İran Ragehand Gud Damaşerel Ligel İsrail'de yasaya Navnetevi hatiye bin Pekirin Rexsna Afya Navnetevi Amnes International tekildari bin Pekirin Komara İslamiya İraneku Damaşere 12 rojaniyaletici İsrail'de Pekarne daxuyani ekta. Amstey Ragehand ku hezen İran'e mahabori muşeken balistik ye misket avetine deveren Karabalık yen işte cihbune u jiyana sivilan xıstiye bin metersiniye. Rexsne Gud ku 19 و 22 حزران دسته موشکن بالیستیک ین موشکان آویتنه بکارانی نوان موشکان ده ناوچه گوشتان برس هبا و ریس حال لیتسون هاتنه آرمانچ کرن رویبرا لیکولین پارزوانی پولیتیکا و کامپانین ین رخصنا آفیه ناو نتوی اریس وورس روساس گود دوی قد تخمینین کومی Misket neyin bıkarani? Hezen İran'e bıkaran van çekan le devere nişte cipune yanji nezi van jiyana sivilan xistine metirsiniye. Nuçyame daviyeli İdlib'e takyinek çe bu penç kesan jiyana xojidesta le gori çavkanın herimi li İdlib'e le nezi غراژ تقینک چه بو لگور آگاهی دسته که 5 کسان جیان خوشی دستانه و بدهان که جی بیریندار بونه بلگودانجا ایروژی هم هاتن داویان و چین خو حتی سبب من خوشیه ده دم باش آزاد بشید